Magrasyang bingi po kayo, kalagraming kakrusada. Malaos kayo po katang programang krusada, 75 years full of grace. Magrasya tamo po uling kimbong daratang September 8, kini po king malagong pisamban ning San Bartolome, kimbong balen ning magalang, karin po maganap ing koronasyon. At syempre po, ing katang pong bisita, kini pong kabengyan, iyapin po among magpakilala kayo. Yung pong peka-pogi na pong Paris Priest ng San Bartolome. Maya payabak po, maya pa katpanapon, maya pa bengi. Depende nung nano yung oras ayal benin ining interview ng apong talk. Ako po yung Father Dines Pineda, kura paroko na po ng San Bartolome Parish, Magalang, Pampanga. Iya po yung kura paroko na ng San Bartolome. Kayo po yung bikar po rin mo? Kakasabi ko pang kura paroko eh. Ay, po. Bikar po rin. Opo, Ning opo. St. John the Beloved. Ako mo naman pong bikar po rin. Ning bikaryato ng... Imumunada pong kutangot, bakit po San Bartolome? Bakit po magalang koronasyon ngayon po? Okay. Anya po nga balumi na ikaming mag-host for this year's coronation. Big meeting kaya po, ikaming kayabe kung kapatada pari kayong bikarye. Kay oneng kasing sakit na karen kayabe kung pari kayong bikarye. Dengat luway, estudyante ko nala eh. Kaya tatangulan po ka mo. Yeah, wow. Wala lang choice. Choice. Anya nung pito kami at lula pati ako, majority na kami. Anyway, seriously, nga ako karela. Yung suggestion ko, kaya di tayo gawan in coronation. Kasi kanita, niyang mag-umpisa yung koronasyon, karenyang parishes magagawa eh. Unang siyempre, due to circumstances beyond our control, etc., etc., then there was a time niyang pinatubo, it was between Angeles and San Fernando, warin eh. And then, King Capitolio for a time. So nga ako, okay, uti tayo kinigawan. Matuntang malwala sa lugar, matuntang. And then, PSAU, yung pong dating Pampanga Agricultural College. So, bintako ka rin, linawek eh. Pwede ini. Itang grandstand and then itang open field. Unobstructed, malwala siya. So, big meeting kami, we decided, pakisabi niya Yapong Dong to grant us the permission na keti magawa. Anyang inapprove na yung Yapong Dong, inaus ko ni Father Jess Manabat. Sinabi ko kaya, okay, pay tulutan na kami ng Yapong Dong, keti agawan ng koronasyon, gawan niya king PSAU. And then mitay Yapong Jess, tinyang kayabe, king permanent committee, linawi di lugar. Aprobado yun. O di, so okay, kenine. Now, ini po later na mo eh. And then magumpisa kayong mangutang, kapila niya yung tauling koronasyon na may ganap ketiking parokya ning Magalang. And it was way back 1980. 44 years ago. Kalambat na. So okay, mo. And then ini kapilang ko pa mawabalo, in September 8 pala, anibersaryo na ning PSAU. Talaga po. Ning patatatag na. And this year is their 50th anniversary. Mito diyang September 8. Oh, edi okay. So, ito po. So, siguro yung kutang na po kanya siguro nga po to. Baka na yung schedule na. Opo, schedule mo. Okay. Ngayon po, August 30. Magumpisa na po yung novena para king solemnidad ning panga-corona na ning Virgen de los Remedios, ing patron ning Archdiocese. So rin pong misa, alas 6 lang po ning bengi, except for Sunday, September 1, mag 5 p.m. yan. And then, next Sunday, September 8, pangketang circular, ating request ka rin parishes to cancel their afternoon masses. Mga kanita, the pilgrims will be able to attend the coronation. So, there. Dito pong misa, kayong novena, ma-live stream na po kayong Facebook page ng parokya. And then, on September 8, bali po ikami pong pari, peki sabi ko,
kaya tinongan diretso rin pari, alas 3 ning kat panapon, mika opening liturgy, it's the mid-afternoon prayer kay breviary. And then, itamong pari, we will board the vehicles papunta PSAU. Kaya betala kami rin bindo. And then, karas ka rin, ikuldasla, and then mag-entrance procession tana, papunta king stage. Then yung misa. So siguro po, mga 4:30. Baka mga around 4:30 yung makapag-umpisa yung misa. Karan pong munta, at yun pong traffic plan gawa in LGU. So, kalubi po kasi PSAU, tinyang rotonda ite. Pwede ra kong ikuldas ketang gate and then maglakad manibat ka rin. Kung mubalo nung ating point na pwede lang pang paluban deng saken, ikuldas dala rin pasayeros, then pilgrims, and then pwede mag-exit ka niting saken ketang side gate na ning PSAU. Ating pong parking lot, King Ayala, is tong kinat mo na itang dalan papunta King San Ildefonso Parish, Balitucan. Gawan dia po one side parking. Opo. Okay. So, ngayon po, kaya rin yung koronasyon, in plano mi po, dening larawan, iprosesyon nila, manibat, PSAU, pabalik, Keti. So, de pong bisang tuki, maglakad tamo, manibat PSAU, papunta. Pabalik po, Kenny, pabalik, paro. Keti. Deng larawan, isakela, ketang flatbed. Until ketang district hospital. And then karin ikuldas la. Pusana nala pabalik. Kenny. Deta pong bisa ng muli kanita, kaya rin yung koronasyon, pwede ranggawan, baka kailangan kong maglakad papunta karetang sa Kenyo. Then nung ka rin lang makapark. So sana po yung driver natin yung cellphone or and then, i-reroute na ko po nung makaparada kayo, King Ayala, diretso na ko po kanita. And then, karasketang adwala pong tete atarete. Tamo mo ng tete, banday Santo Niño. Lagpasan niya itang tete ita. Diretso. And then, ketang tete, susunod. Istong diretso ko pa po, balito ka na ite. You make a left turn. Lumal ko po kanta, you follow the road, lumal kayo banda na pwedeng Dolores. And then diretso ka, tinabang na ite. Or King San Miguel. And then pabalik. Kenny. Atin mo namang dalan, King Bliss. Ngara. Istong penalo kayo manayaman ng dalan na ita, lumual ka San Vicente. Keta ng Welcome Arc ning Bagalang, ketang Bagalang Arayat Road, itang papunta na Arayat, Mexico, etc. So, oiting traffic route papuntang kaya. Ngayon, depende. Nung halimbawa, pamilwaling procession, then they might be able to let some vehicles pass, baka diretso. Pero nung liwal na itang procession, then they will hold the lang. Kalabas na, ditang bisa, okay, you can exit itang dalan papunta PSAU. Pero ititur na kayo King San Agustin. And then lumal ka banda San Pablo. And then you can. Actually po din po ang mangutang, atin na pong palwala mapa. Na po atin na pong palwala mapa. I-post na po din social media rin kayong parokya. Ban, ita pong sabihan ng hamonan din, mas aintindihan nyo po. Atin pong mapa ka rin. Mong kita pong misa kanta, na pong oras? Maybe around 4:30. 4:30 po. Yeah, depending on what time we arrive there. So, tansyas, maybe 4:30. Between 4:30 and 5. Ang ganyan po, yung sasabihin mi ka rin tao, diretso na ko po PSAU, pumunta ako ka rin, magdala ko pong payong yung Po payong, kapote, nemong. kapoti, Luklukan. just in case mo rin, Bangko. Atin na po. mag-provide ya pong luklukan ng LGU. Wow, tila pong aluklukan. O kaya sino ko maging bundok, magtapak na kayo ingay. Kaya na. Pwede po. And then magdala na ko pong danom, ekstrang pamangan, although at namang mamagtinda ka rin .
And then kandila, in case bisa akong makiabi ketang Prosesyon po, pabalik na po. posisyon pabalik. Deta bukan nung kayong parol lumalaan, tanang as po rin parol, Yeah. parol ning magalang. Dinicide mi na itang pabalik i-prosesyon la. Kasi in LGU, okay. Impong LGU, ni-revive ne itang tradisyon kay Titang Lubenas. Anyang revive data, binyad lang sahod kay kami. And we cooperated fully. Ngayon yung sinabi ng Ryan Miranda, yung kay kaming tourism officer. At siyempre, i-Mayora mi, very supportive yan naman. Pota pong presisyon pabalik kay lumalaret ang parol ng Lubenas. So, balami para na yung Pasko kay kami taga-Magala. So, nung i-imagine niya po kanita, nung lumalangan detang parol ang magagamit kayong Lubenas, and then magka-prosesyon papunta kay masaya ito. Ito mo rin po libreng kaya kanta, Kamaro. At yung posing Kamaro Festival kaya. Opo, yari na po yung Kamaro Festival buran niyo po, next year ala na ako kayo next year po, detang bisang tumagon kayong Kamaro Festival. Sabihan ko, magparehistro ko po kayong munisipyo, Bangkanita, or tipo kasing meto ngayaldo, cooking demo, Kamaro. Ito, tumagon ko po kanita. Pero ang ini po la, aray mag-attend. Ala. Buong ini po pang 68 na po, pang 68. 68, yes. Nanya po yung tema ngayon po. Anya pong pisasabihin mi yung tema. Kasi 75 years ang Archdiocese, yung pangatatag na. Next year, 2025, 50 years siya as an Archdiocese. Opo. Okay. So, niyang pisasabihin mo yung tema, okay, iyak mamiya sana karetang si celebrate mo, full of grace, etc., etc. O na yung mga inana kaya nga niyatang misip. Kay, yung ba na nung mig-suggest? O teta na, okay, nung lawan tayong Biblia, may itong mo request yung indong birhen, which is what the wedding at Cana. Anyang bisitahan ni Angel Gabriel, it was a conversation between the angel and po yung Birhen Maria. Mapalad ka, pidili na ka ni nga pong Ginoo. And then, makanano kami kayanak, dalaga ko, etc. And then, marapat ka na ako, wag mo yung ikas mo nga mano. Right? So, it was just a conversation. But if you go to the wedding at Cana, kanita mo ating pakisabi, ing Birhen. Tapnan nyo na maning sabyana. And if you look at the apparitions of the Blessed Mother, nung yung magkamali, metong yan naman yung tuturo na katamungan, king anak na right? Opo. So, I guess the request stands. Do whatever He tells you. At itingin duta mo, itamong talasal pantaya, iya mo naman siguring panabili na. Do whatever He tells you. So, magrasya ya ing Birhen, uling menusigya, king kaburyani nga pong Ginoo. So, nung bisa tamong maging magrasya, kalupa na, maging magpanusig tamo, king Ginoong Heso Kristo. Daptan, ing nanumang sabihan na kay katang. Kaya ing padapat na po ng kataming Birhen, mag-attend tamo po ing koronasyon, September 8, 4 o'clock po, ing misa, magsadyata na po kanita. Usually po, bilang pong panari, at rin pong after coronation liturgy, po, itang September 8, deta pong bisang magpag-translasyon from Magalang papunta po king Chancery. Bali po, itang pamanatad, King Chancery, may po gawan September 8. Ali po. Oo, kasi ma-late na ito Bengi na po na. Mabingi na ito So, ita pong pamanatad, gawan mo yan September 9. Kinabukasan po. Kinabukasan. So, magmisa pong alas 2, Keti. And then, kay Batnanita, manatad. I think, ing dalan pisabi mi, ing rotang, initialing pisabi mi, ning committee, is dumalan kening Magalang Arayat Road
Oneng ka makadiretso kasi gagawin ding dalan king anaw eh. Right. So kaili itang papunta Bitas. Kay ba't kung itang dalan papunta Santana, San Pablo, San Pablo San po. Roque, San Agustin. So kalwal ka rin, then pabanda na, papunta na San Fernando. O ita. Kaya po ring tao po Bitas, din pong banda San Agustin, ang po Santa Ana, manaya kayo po king September 9. Yan po. So, imisa po kayo las 2, kay ba't magbalik na po kanta papunta king Arsobispado. Mong, bila po katatol yan, nino po rin yung pasalamatan. Yeah, of course. Primarily, salamat po kang Apundong for giving us the opportunity to hold the coronation kete. And then the assistance of Apong Jess Manabat and the committee, Manibala, keng Cruzada at keng Coronasyon. And then maragula ka pasalamatan kay kaming mayora, Mayor Malu Lacson. Very supportive, all-out support talaga. Ala ka nga sabi. I think yung sinabi na ayun nga na paraya keng Indong Birhen. Gawan tamo yung hanggang agyutang. So that, in fact, they will provide vehicles, karetang magkasakit mo ka rin. See? And then of course, in administration ng PSAU, under Dr. Anita David, for graciously allowing us to hold the coronation there. Sinabi ko pa na 50 years na 50 years na po yung school, university. 50 years. Now, in kanilang celebration, we moved them September 10. So, and then in-invite na kaming pari kang Vicaria to join them in their celebration. So, we will be joining their celebration as well. O ito po. Bali po, isinabi ng Birhen, do whatever he tells you. Yamong po potang na sinabi na pamintuan mi po yan. Uling nestromia po. Lawin niyo po, nakatahimikan na po, makarandam-tangan, makamulala kayo. Ali kasi po patamig salita yamong, makirandam ka. Kaya, o ito po yung pamintuan tamo. Kaya September 8 po, mikit-ikit tamo po kiniking parokya na pong Apong San Bartolome, kini po king Balen Magalang. At kay ba't kinabukasan po, September 9, miyabi-yabi tamo rin po pasibayo, banyat at tala po ding Mindo, pabalik naman po king Arsobispado. Among dakal salamat. Final words. Salamat among kusisisi na pinasarda ka. Okay. Dakal po salamat. At least ngayon po yung gagalgal. Makakiramdam ko mo. Uling do whatever he tells you. Not me. Aliwaya ako. Ngayon po, sabihin yun, taptan me. Ali. Ali. Alaong karapatan kanto. Dapat po yung birhen. Ban kanita, itamongan po, we are full of grace. Ngayon po, ban kanita, akit yu po nung po maganap yung kikatamong koronasyon. At yuta mo po ngayon, nana po lugar ni brother? Pampanga State Agricultural University, bali sakop ni Barangay San Agustin, Magalang, Pampanga. Kini po king maganap in koronasyon, nung akakit po king gulot, yapin po yung tablado yan. Nung nukarin kami po ngayon, kaila po ano mag-stay. Hindi po mag-stay kayo ng lugar ni Kuya? Bali po rin magdaton kiti, king aldonan ng koronasyon, rin kakatamo pong choir, rin kakatamo pong servers na Komi, KBS, ampong retang representative da po rin commentators, lectors, king Vicaria. So, servers po rin na pong sabihin retang mag-serve damo keng parokya na i-represent do rin 7 parokya keng Vicaria. So, rin KBS, Komi, ampong lectors, commentators, plus rin pong kakatamong hihos. Kasi pagda po di brother rin kaya naman po i-brother Macho, representative niya po ng permanent committee. Nano po gagawin naging gulot, brother? May gumpisala po yung Martes, inassemble na po yung stage. O hindi po kanini payari na la. Afterwards, then naman na pong local organizing committee, ilan na pong mag-decorate. So, ito po ngayon yung development mong itangking physical arrangement po ng stage. At mo po yung stage ay ni
Yapin po gagamitan balang koronasyon na. Opo, yearly po. Kaya kasaw po di Sister Lulu, di Tita Lulu, ang po di Tito Edmar, iyan na po ing yearly magagamit. Nung ka rin man po, Kapitolyo man po, Lubao, or any man po, iyan na po ing stage na gagamitan namang. Kuya, ready na kayo po para koronasyon? Ready na po, among. Actually po, rin kaya tamong different committees na pamunuan da rin kaya katamong kaparian, kaya tiking bikarya, kalupa na mo keng food, keng physical arrangement, keng communication, at lalong-lalo na po keng financial matters, makasadyaya po yung bikaryo para kaniting daratang maragula okasyon kay diking kakatamong archdiocese. Yapin ing 68 canonical coronation na po ning kakatamong patron ing Birhen de los Remedios. Brother, uling kini Karimago, bran king lugar ini. Kini ko po makadestino, amang. Kimpong parking, makatakot o kaya tilang lugar din tao? Atin po, may organize pong masalese. Salamat po ka ring counterparts LGU na ning Magalang, ang papapuning Pampanga State Agricultural University Security Office, atin pong allotted parking space. May gamit la po nung ako po magkamali ring barangay service roads. Na po, Yes. ang papapuning perimeter na po premises na ning PSAU. So, well arranged po to yan dala mo po ring signage, ang po pa po ring mag-assist from the LGU nung nuka rin po retang designated spots. Mo. At di mo po inipilan niya po capacity, kadagol na mo kadagol. Pwede tapong mag-Olympics. Gulot. Actually po, among ining stage nung nuka rin maglugal reta, sinabi tamong Servers na po. servers na kay kayang makapag-accommodate yung almost 1,000 persons. And then as far as king preparation para kareng madlang people, mga bitla pong 12,000 na luklukan ring kaya katamong kayabe magsadya ring keng LGU Magalang, keni pong akakit yung maluwala sa oval na ning PSAU po. Opo, tsaka atin lang po lugar ding tao na po. Opo, atin la rin po designated Opo, areas actually po. po maka-partisyon na po. Ing kakatamong lugaran. So, king stage, kining kakatamong, nung makairap ko po, king stage, on right side, rin kakatamo pong VIP, rin kakatamong Damas Caballeros, apo ring mapilan na guest bisita tamo po, and then tamo naman pong allocate space para kareng senior citizens ang pong PWD po amo. So everybody na ating pong space, kadagol na pong kadagol. Baka galang Gabriel, kaya na pong koronasyon. Presko ya pa po amo, nguning nga kakit yun ng katanaman, no? Ng kasantinging view. Lalo na po ngayon, kaya katapong obispo, buri na po talagang mananaman tamo. Kaya po tang akin po tanaman na rin, buri na po, balang parokya, dakal pong tanaman ganyan, ecology, na po. Brother, Among. din kayang kakatamo kaya biging permanent committee, pasalamatan dala po. Kasi emo po ngayon magnobena tamo, ang gaking koronasyon, pati po itang translasyon, magusta niyang milipat-lipat ka karemiyaylo ang parokya. Talagang involved na kayo po, magobra na kayo po. Opo. Siyempre po, dakal pong salamat. Mumuna dili po ka rin kaya Beku, king permanent committee, ka rin king kagiwan da po, sumawop, menipat po kitang pamagtraslasyon paluwal king chancery, papunta po king mumunang parokyang inetsyo na po king magbenan kini po king San Bartolome, tsaka po full blast na po, magobra na la po rin, antipunye din kaya Bemi king logistics, king physical arrangement, maniwala po ta pong bingi kanini atin kaya pa pong final meeting, ita pong repasuan la po ring media, di Brother Nigel po, di Tita Lulu, po pa po ring documentation. So, dakal pong salamat. At lalo na rin po king pamiyadwangan pong gamat ning local vicariate host, ang po ning LGU na ning Magalang. Opo. Igoya din naman kayabe PPC karemiyay luwang parokya. Siyempre, pasalamatan mo lang po papagala rin Opo, among. Actually po, nabengi, may meeting kaya po, kaya akong Pastoral Council Coordinator, ketiking Bikarya ng St. John the Beloved.
para po keng updates para keng preparation, lalong-lalo na po nanullaretang maging papilda rin balang parokya. Anya, pasalamatan ko lang naman po among keng suportada. Aliwa mo po itang financial na binyedang sao ning balang parokya banta abo mi itang budget na pigsa dyan mi baka nita maging maayos at makabaldugan niya yung kakatamong pamagselebra kaniting 68 canonical coronation. Makanyan muna po among pasalamatan mila naman po king lagyunan ng Vicariate Pastoral Council po, of course, rin kami pong pari na very supportive la po kening gagawan tamo. Actually, sabi rin natin Brother Matthew, anya magumpisa pong July 15, anyang muna ng datang keti, king Vicaria, rening imahin, balang Lunes po, mag-meeting kami, banta po maging maayos at in preparasyon para kayong daratang okasyon. Makanyan muna po among pasalamatan tala po ihanapin among dains nandin ing maragul na suporta na ning LGU Magalang. Pamunuan na ning kaya katamong maganaka at malagong lakson. May kalimutan sexy. Malago, maganaka at sexing mayor. Mayora na po ning Magalang. Opo. And of course po, retang hanggang department heads, lalong-lalo na Sir Ryan Miranda, keng Tourism, na very supportive mo naman po among kening kaya katamong pamagsadya. And yung PSAU po, pamunuan ng Dr. Anita David, dininanda katamo pong pagkakataon bang kanita Kenia maganap at akit siya po among kasanting na lugar walas na po. So pasalamat kayo pong maragol keng pamunuan ng PSAU among. Siyempre po, maliban po nga pong dahil, sino po nga betang pari? Apo, Memorize sila pa po, memorize sila. Keti po king Vicaria ng St. John de Beloved, pitula po ring parokya ring bubuo. Mumunandili po, of course, yung kay kaming parokya, king Kabalenan San Bartolome Paris, pamunuan na ng kakatamong Kura Paroko at Vicar po rin mo naman, Yamong Dines Pineda po. Ing king Christ the Divine Healer Paris, king Santa Lucia Resettlement, Yamong Lord Cristobal Beltran. Ano pong assignment ng coronation? Yamong Lord po, ya po in charge king liturgy. Okay. Kibat po ing king Holy Eucharist Paris, Yamong Al Manakmol, ya po in charge king communication. And then, in king Holy Santo Rosario Parish, in Tinabang, iamong Piel Pareha po, kaya benang among Pau Cabrera, ning San Ildefonso Parish, king Balitukan, at kaya iamong Regan Barameda, ning Lord's Epiphany Parish, king San Francisco, ya po ing Manila pong atlo ing Malibala king physical arrangement. Makanyan mo naman po potang king live event, king event po, ila naman po ing in charge. Pati po king paayos king kaya kaming Pisamban, king San Bartolome para king daratang pamagnovena na hindi novena. Ating katatawlan po ing parokya king Mexico do eya po king Magalang pero at malapit siya po kasi Keti at meto kaya bemi king Vicaria in Good Shepherd Parish king Pandakaki Resettlement na in Karelang Kura Paroko among Arnold Rivera at ila po ya po in charge king Food Committee. Matutod ko pa po. Buti na mo ako, tango mo. Pero may puti ko lalubak. Opo. Pero syempre, you are full of grace. Yung Opo. gagawin niyo po pamagsakripisyo niya po. Kang Brother Matthew, nino pang pasalamatan tamo? Akaling manggetin po, may gusto po akalingman. Siyempre po yung Krusada Director. Siyempre. Among Jess po, hanggang suporta po ang papapitang pamanantabi ng direction na po talaga. Kini pong pamangimut mi po, kapamisawapan
meaning LGU, PSAU, ang papapuning vicariate hosts, maging mayan po karen leadership da po deng pari, iamong Jess Manabat po ang papudi among dain samporeng kayabe na po. Opo, kaya agad-anda kayo po pasibayo, kim po September 8. Ano pong oras si Misa Kene? 4:30 po. Bali ita po yung estimate time kasi kaya rin na po ning opening liturgy or mid afternoon prayer po king pisamban ning San Bartolome Parish. So manibatan la po karireng imahin papunta kening kaya katamong venue ning PSAU grandstand. So estimate me po mga 4:30 to 5 magumpisa na po yung Santa Misa amang. At kalupa na po ning sabihan na po yung kakatamong tema. Na po yung tema tamo? Daptan nyo. Nanuman ing Sabiana. O, kaya ila po dadaptan na pingi na di po yung parokya, bigarya, ila po yung permanent committee. At ikayo po, ing daptan nyo po, yapining magatentangan po yung September 8. Ne po, itang po mikakuno, kasi po sasabi malaot, pero yang mga po kalaot ting destination, importante po yung dastantan mo po. Yapin po yung beautiful destination na ning Magalang, akit tayo po yung Birhen, ako po yung Santo Cristo del Perdón, ito po yung pinakamaulagang dili, akit tala po Kenny. At syempre, bilang magdeboto kareng Mindo, yung pinaka-importante pong dili na sana abiyabeta mo po Kenny. Na po abiyabeta mo po, banta, yung ganang sakripisyong ampong kapagalan biglang mawala po tangag talin dakala tao na Opo, at saka idagdag ke po itangaman wa ng Amon Dines po naman. Kanita po kasi in crusade, in coronation magaganap parang balen. At tatandaan ko pa amang uling seminarista ako kanita. Balang yearly, lipat-lipat balen, bayo itang milipat siya San Fernando, ampong Kaimo, Angeles ne. So, may ganap in Tauling Koronasyon Ketiking Magalang, 1980. So, that was 44 years ago. So, sasabihan dapin po rin parimi, kareng-karelang parokyano, tamo balo nung kapilan niya maganap pa si Bayo in Koronasyon na Ketiking kaya katamong balen Magalang. Anya, agkatanda kayo po, muna man na sana po datang kayo o makiabya kayo po ketang selebrasyon. Wapen. Din tao na ang kailangan dandalan, payong. Payong po at saka po advisable po na rin sulod yung pong footwear. Eta po kasi tatansyaning panahon nung masanding po rubber kasi pota po andyang sinadyada na po nung biglang binoran mas safe na po na malambot po lumambot po yung gabon. Sana alina man po ang papapong raincoat, ang papapong payong, danum po bottled water among. Opo, at saka reminder po kikatamo, kimpong September 8, yapin po, aldoya pong Domingo ita, ne po, aldoya Domingo, gana po, ne po, gana po, ita pong September 7, itang anticipated mass, we are already using the right para po kang Mama Mary, ita pong September 8, makanyan mo naman, at pag nakapo kikatamo, karimbalang parokya, pumalyari ing koronasyon. Siyempre, ito nga po yung koronasyon. You may have your flower offering o ano pong pwede yung gawin para king birhen, pero yung koronasyon po, maganap mo po, Kenny. Po? Kaya, abiyabeta mo po, ala pong malapit, alang malawot, importante, impusuta mo po, talagang metong yang po titibok oling king mayatsyata na panahon ne po ing indong Birhen at Santo Cristo ila pong manantabi kay katamo. Kalupa na po ning katang tema, do whatever it tells you, nung mamintuta mo, king kaburyan ng Yesus, nga ng Birhen Maria, kantatang po aranasan that we are truly full of grace. Kaya magrasyang bengi po kayo, king lagyo na po ning kakatangal subis po yapong Dong Labarias, ing bikarya na po ning St. John Beloved, panimuna na po nga pong Dines Pineda, ing pong head na po ning permanent committee, iya pong Jess Manabat, ini po yung Father Talk, kayan tabi na po ring media ng Carmelite, din pong Mount Carmel, ating 91.9 Bright FM, babiyemi po kayo magrasyang bengi.
insablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pakalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Lulusan mo kami, o lindong malugod, sambitlan insablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pagkalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Tulaning puso mi bagay mo, ikinganak mong kekamagsanto. O Indumi, pakiramdaman mo kami. Lulusan mo kami, Indong malugod, sambitlan insablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pagkalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Sakit at kamatayan sa pipan mo, ikinganak ang makasalanan. O Indumi, pasignawan mo kami. Lulusan mo kami, Indong malugod, sambitlan insablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pagkalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Damdam ka kaming awus, ikiramdaman kekeng megabus. O Indumi, ang Jesus layran mo kami. Lulusan mo kami, sambitlan insablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pagkalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Lulusan mo kami, o Indong malugod, sambitlan insablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pagkalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. O Induming Birhen kekeng patulunan, ikang biniyetula ang pagkapayapang.
Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng haus. Iligtas mo ket ikabos, king sabla